Sithanda ukubingelelana sihlobo ezithandekayo, sisamukelana njalo kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uThixo sigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilileyo. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele lapho. Salibona hlobo ezithandekayo, siyabonga uNkulunkulu osinika amathuba okufunda njalo isifundo. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela abalaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Nozinhle Mpofu. Sizakhuleka singakangena esifundweni sanamhlanje. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngamathuba nje osihlelela wona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele kubana asiphathise sikhule ekukwazini ngezifundo ezinjengazona lezi. Phathisa abalaleli, uphathise lababukeli, uphathise ngitsho lathi sonke ukubana silungele ukuza kwakho osokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga hlobo zami. Siyaqhubeka ngesifundo sethu salona leli kodwa namhlanje kuleli viki sikusifundo sesikhombisa esithi sona umthandazo obambekayo. Umthandazo obambekayo. Kuviki elidlule ke sakhuluma ngomthandazo ukuthi umthandazo uyini, lokukhangelelweyo ukuthi esingakwenza nxa sikhuleka lokuthi kukhulekwa njani. Namhlanje kuleli viki esiza kukhangela ngokubambekayo esimele sikwenze nxa sikhuleka, ukuthi umthandazo ozwakalayo ngonjani. Zihlobo zami, uke ukhangele impilo yakho yomthandazo. Ukhuleka kangaki? Ukhuleka kutheni? Ukhuleka njani? Ukhuleka nsuku zonke yini? Ungakenzi ulutho uyakhuleka na? Kumbe siphathekile kangaka ngezangikhathazi zawona lo umhlaba siswele isikhathi somthandazo. Ke sikhangele lapha indinyana yokwaziwa ngekhanda, amahubo ngo62 ivesi ngo8, bese sabelana lapha nxa siveza isifundo sethu ukuthi okusenza njalo singathola amathuba omthandazo kungabe kuyini vele Dube. Sike sincedisane ngoba abanengi bathi bayakholwa ngwenya umthandazo kodwa kabawenzi into ekholwayo ungayenzi. Bayakholwa ukuthi kulamandla kodwa kanjani bakithi into elamandla yakhona abala mathuba layo. Mandlo ngicela umbambele ihubo lika 62 ivesi ngo8. Verse 8. Thembani kuye ngezikhathi zonke lina bantu, likhuphe konke okusenhlizweni zenu kuye ngoba uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Thembe yena sikhuphe konke. Kuyini singabe siyakuthola lapha la kusihloko sethu kakhulu sikhangele indaba yomthandazo. Isihloko sithi umthandazo obambekayo. Kuthi kuyavuma lo munye ongabambekiyo. Usiya ngendlela yomuntu okhuleka ukuthi ukhuleka kanjani. Siza kuthola phakathi kwesifundo futhi ukuthi eminye umthandazo yabimide kodwa ke into eyidingwayo ingaqanjwa. Lapho olobayo ivesi wazongekhanda uthi thembani kuyizikhathi zonke. Nxa kuthiwa umthandazo uyabambeka ngenye indlela umuntu lo ukhuleka kuNkulunkulu omthembayo. Right. Elenkambo lonke ukuthi usakuthi ukhuluma lo muntu omkhangeleyo. Ngoba ukukhuleka ayisikho ukuthi ngiyakhona ngisiyacela kuphela. Kumele kule sikhathi sokuthi ngibonge, ngibabaze, ngidumise, ngicele. So nxa sikhuluma ngomthandazo obambekayo, ngikhuleka izikhathi zonke ngoba lanxa ngiphakathi kokuhlupheka ngikholisa, ngiyakhuleka ngoba ngiyamthemba lo muntu engikhuluma naye futhi ngiyakwazi ukuthi inhliziyo yami nxa ikuye kunjengokukhuluma naye nxa ngikhuleka. Yikho ngisithiwa ngikhuleka obambekayo, ngikhuluma nomngane wami. Obambekayo ngumuntu omthembayo. Ngwenya into zokuthemba yazo yazithanda lezo. Uthi ukhuluma lo muntu omthembayo isifuba sakho. Ungakhangela ivesi leyi mbonani umugca wokuqala usewuthintile mbijana lapha mfundisi ukuthi thembani kuye izikhathi zonke. Isisisekelo sethu ebudlelwaneni bethu loThixo ukubana aluba ngikhulumisana laye, aluba ngibala umbhalo, ngiyakhula ekumazini,
bese ngikhula ekumethembeni izikhathi zonke. Kuthi ukuthi akula sikhathi ngithi lokhu sokufuni abantu ngoba ngithemba yini izikhathi zonke. Ngingamethemba ke izikhathi zonke sekuzaba lula ukuthi ngithululele konke kuye. Ngoba uthembakele ngiyamethemba ngiyakwazi ukuthi aluba ulutho engitshele lona luvikelekile aluba lukuyi kakhulu. Uyazi ukathinta indaba yabantu yangikhumbuza kwesinye isikhathi yakunanzelele abantu bangaba lohlupho ngaba ngumkhuhlane baye kuNkulunkulu bakhuleke uyabona sebedanyele kumbe bathi abaphendulwanga uzuzwe hayi lokho ngokwabantu ufuna abantu so isikuthi ukuthi abantu balamandla kuloThixo angazi indlela esayicabanga ngayo umcabango nje ophongo ufika lamandla kuyini ungasabela laphana. Mina nginanzelela ukuthi lapha iverse le ihle isivezele ukuthi kumele senze uNkulunkulu abe ngumngani wethu oseduze kangaka. Okokuthi maforo nxa isifundo lesi siphela siyabe singakhangelelanga ukuthi kube lo mthandazo ongathi ubalwe ebhukwini. Ngoba kusenhlizweni ngezinye izikhathi kuyatshintsha kusiya ngomumo. Lapha ngizwisisa ukuthi lapho ngithabile kumele khonokho ngiye kusa kuNkulunkulu ngomthandazo lanxa izinto zingahambi kahle ngicabanga ngomhlabelelo othi ngimtshela insizi zami ukuthaba kwami lokungicasulayo ebese sitsho lokho engingakwenza. So nxa umthandazo ubambeka kuthi ukuthi usuku ngesuku uyajula angazuthi ngufake njani ukuthi kuba le deeper lokho kukhulu deeper relationship ubudlelwano obuzikileyo kangaka loNkulunkulu ukuthi konke okumayelana lezimpilo zethu abekwazi ngcono ekutshelwa yithi hathi ngalokho ayikho khona ukuthi uNkulunkulu yazi. So uma ngimzwa kuhle uMandlo akakuvumi ukuthi ngiyebala umthandazo ukuthi ngiphiwe umthandazo obhaliweyo ngiubale ngoba isime ngikhuluma njalo. So kumele ukuthi mina ngikhulume okubhalwe enhlizweni okuphuma enhlizweni hayi okubhalwe ngomunye umuntu bese ngikubala akusiwo umthandazo uvela ngaphakathi. Ubale ukhuluma lesithandwa sakho ubuya yilento ebhaliwe. Uthathe kaWhite uthi yena lapha kubhuku early writings uthi singakhula kuphela nxa sinatha kuvini leli eliphilayo singahlukaniswe levini lona leli. Nxa singehlukaniswa levini asilambi andithi asizingathi ngomthandazo senze njani siyamunya siyanatha. So isihlobo esithandekayo akula mKristu ongakhula engakhuleki engabali ilizwi. Kuleli viki sixela kakhulu kumthandazo sike sikhangele uyazi ukuthi kuhambo lwethu akuhlali kumnandi kwalungiswa umgwaqo weMaswingo kwakuthiwa uMaswingo necarpet uyazi kwakungani yatshelela kuyafika khona ngayo impilo yesiKristu ayiso Maswingo necarpet akuhlali kunjani kule mqanso lemehlo so kuyafika engwenya lapho usemehlweni phakathi kwenkinga ungabe ufelwe uyagula usufuna uxoxa umsebenzi kulobunzima thize sifuna ke sikhangele umlingiswa lapha uElijah ukukhuleka uphakathi kwani bakithi kohlupho phakathi kwenkinga sike silukhangele uhlupho lukaElijah kanti kuthiwane lapha kumakhosi akuqala ngo16 verse ngo33 sike sikhangele ukuthi uIsrayeli kwakumi njani kubusa uAhab. U-Ahabu wenzela u-Ashera insika njalo kunengi akwenzayo okwathukuthelisa uThixo uNkulunkulu kaIsrayeli okwedlula wonke amakhosi ako-Israyeli amandulelayo. Right, sikhangelela amakhosi akuqala njalo ngo19 verse 1 lo kusiya ku3 nanku umpikitsha esoconjelayo mfundisi kuthiwa kwasokukhonzwani izithombe kwaIsrayeli sethe siyibona icrisis sokukubi lapha bese kusenzakala indaba siyayazi uElijah avushwe ayekhuza abulale laba prophet bakabhali entabeni uKhamel nanku kuverse ngo19 verse 1 sebabulele kwenzakalani manje. U-Ahabu wasetshela uJezebeli ngakho konke okwakwenziwe ngu-Elijah kanye lokuthi wababulala njani abaprofeti ngenkemba.
Ngalokho uJezebeli wathumela isithunywa kuElijah ukuthi siye kuthi onkulunkulu ngabangihlanekele ngokwenzelweyo nxa ngingakubulalanga ukuze kube kusasa njengoba usubulele abaprofeti. Verse 3. U-Elijah wasesesaba wasuka wabaleka wayafika eBerisheba yakoJuda wasechiya khona inceku yakhe. Right. Nasi impikitsha esiconjelwayo. Ubulele setshela ukuthi lawo sesiza kubulala. Yeah. Kuyakhulekeka yini nxa kunjalo? Ngenxa ukuthi sikhuluma ngokuthi ukukhuleka phakathi kweChrist bekohlupho. Kuyavuma ukuthi kukhulekeke ngoba kuvele okusondeza kakhulu kuNkulunkulu izinhlupho. Right. Ungabona njengomuntu sehlule ukuthi ukukhuleke phakathi kohlupho nxa kumnandi ungakhuleka ukuthini. Kodwa ke sikufunda lapha ukuthi izikhathi eziningi uhlupho luyasithi ubukhona bukaNkulunkulu. Right. uElijah yakhohlwa lapho ukuthi uNkulunkulu lo nguyomnika amandla okubulala abantu ene1 by800. Right. Uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ufike waphazima waziveza ngomlilo wadla konke okwakusemanzini okungihlatshelo phakathi phambi kwabantu. Yena engumuntu nje kodwa wabiza izulu lehla ngomthandazo. So la kwakumele ukuthi nxa esethuselwe ngumama oyedwa kodwa kubulela abantu abaningi A1. Yes. Kwakumele ukuthi abuyele kuNkulunkulu. uNkulunkulu umsebenzi wakhe sengenzile. Nanko okunye sokungilanda kungiphambanisa. Sibona ubuthakathaka bomuntu lokuthi empini esikuyo kuthiwa impikiswano enkulu i-great controversy silo lo Satan. So umthandazo uyadingeka ke phakathi kohlupho kwamele uElijah ayekhuleka uNkulunkulu kamnika amandla kodwa ke kusweleka kwenhlanhla ungenelwa ukuba ngumuntu abe sebaleka. Lakithi lababukeli lathi sinjalo umuntu angagulelwa sekhohle ukuthi uNkulunkulu nguyadala umuntu lo alayo ogulayo. Nguye futhi umnika impilo sengisiyabuza kwabanye abantu. Kumele ngibuyele kuye kuqala ngiyebuza anginike indlela ngokukholwa. So indaba la ikukholwa lokukhuleka ekokumisa umuntu ekukholweni. Yikho kumisa umuntu kumele aqhubeke. Andlo ungakakhulumi lapha ungakhayela uverse ngo4. Umthandazo kaElijah uthi yena wahamba okwelanga elilodwa engena enkangala wathola khona isihlahla wahlala ngaphansi kwaso emthunzini wakhuleka ukuthi ngabe uyafa. Wathi kwanele Thixo susa ukuphila kwami ngoba angingcono kulabokhokho. Nangu phakathi kwenkinga. Kuyakhulekeka yini umthandazo? Usekhuleka awutshoyo lezo suicide yini? Ngangcono yizivile because umuntu osedanyele. You know. Yeah. Akula muntu oyingozi njengomuntu oyethukileyo. Angadlani angenza iloba yini abone ngani ingamsiza. Yikuthola ukuthi abantu bagcina besiya ezinyangeni ayidliswe ezinye izinto angeke azidla alubumumu ubulungile. So uElijah ulibala masinya ngenxa yokuthi wangenelwa ukwesaba. Esesesaba nxa usuwethukile ingqondo ithi vikela umzimba ukuthi ungalimali. So kuye wasebona esefile esandleni sikaJezebeli uyabaleka. Now ubusunanzelela phambili umthandazo wakhe wona lwana utshengisa ukuthi uselahlekelwe lithemba lalo obela phezulu kwentaba uKhameli ngoba sithi hayi ongcono ngife kube sokusithini. Now ungananzelela singabona ngani uElijah wayengaselahlekelwe ngumkhumbulo siyakwenza lathi uma usuthe wafelwa usubuza uNkulunkulu kungani mina. Siyafana sesifana lo Elijah mhlawumbe sokuyikuswela engihlangane lakho khona kuyana ukukhonona ngikuphayo ngipha ukukhonona kunjalo ngoba sengingenelwe ukwesaba. Ukwesaba kuyabufihla ubuso bukaThixo kanti ke yikho uNkulunkulu esithi mina ngingamandla akho nxa sengisesaba mina somele ukuthi nginikele ubuyimi bami kuNkulunkulu abe ngamandla ami. Ngiyathola amandla ukuthi ngikhumbule ukuthi kade wenzene emuva bese ngithola futhi amandla ukuthi ngimethembe. Simethembe uNkulunkulu. Yeah. Siyabonga kakhulu ngoba siyafika ezigabeni ezinjalo. Kumbe uphendule sithini yena uJehova? Mina bengikhangele laphana ukuthi uElijah kungomunye umsebenzi usewenzile. Abaprofeti bakaBhali sebefile. Ukhangelela ukuthi lapho azuze ireward kumbe ngithi umvuzo. Right. Ngomumo njalo bese sibona izinto seziguquka sokusibuza imessage yokufa.
kunjalo lesikhathi esiphila kiso siphakathi kwempikiswano enkulu kakhulu ukubana imvuzo wethu asisoze siwuthole kumhlaba wona lo kodwa sikhangelele ekuzeni kaJesu osokusondele. Sithola ukuthi ngezikhathi ezinjengazona lezi sonke siyafikelwa yimimo njengayona le. Asisoze sahlala siphezulu kwentaba. Right. Kodwa kuqhakathekile ukuthi lapho siphansi sikhangele futhi phezulu kuNkulunkulu uzasiphakamisa sibuyele kuzinga lokukholwa ebesikilo kwasekuqaleni. Lapho uyabuphakathi komumo onzima kakhulu. Yikho esikhuluma ngakho ngalezi insuku esithi thina i-mental health. Abanengi silokudangala okukhulu ngenxa yemeko yempilo, sigcine sizibophela, sigcine sisenza lokunye. So kuyadingakala ukuthi sibe ngabantu abafunda ukuba stili. Yes, sime uNkulunkulu kaguquki. Beautiful. uNkulunkulu kaguquki. Mfundisi, kwezinye izikhathi uNkulunkulu uyakaphendule khona. Yeah. Kumbe athule kwangani uyaphuza. Siyakubona la anti lo kukhuleke ukuthi izulu lime lama khona la kuthinta. Wathi line lana. Wacela ukuthi mlimo abakabhali batshona usuku lonke bangaphendulwa, yena wacela kanye umlimo waphendula, wachisa umhlatshelo lwana ephendula khona. So uElijah wejayele ukuphendulwa khonapho. Nanku ke sekhuleka, nansi imthandazo yakhe. Kuthiwa ingilosi yabuya ifika imthinte, uNkulunkulu amnikeza ukudla, athi kule ndlela uNkulunkulu aziveza ngayo lapha engajwayelekanga, engajwayelwanga nguElijah. Yeah. Yiphi indlela leyo? Njalo kuya kulokho kuNkulunkulu yini? uNkulunkulu nxa usiya kuIsaya 55 right verse 8 lo 9 yes. Uthi indlela zamasoze exactly lemicabango yamasoyeni right. Yikho kwasokuseleka lapha kumkhonzi kaNkulunkulu othiwa nguElijah ukuthi abekwazi ukuthi uNkulunkulu nxa izolo emphendule khona kodwa ulokho nguNkulunkulu kule ndlela yakhe. So ufika azithulele amekela angene ebhalweni ambuza ukuthi uyenzani, wayefuna ukumfundisa ukubekezela lokukholwa ukuthi uNkulunkulu izolo namhla kusasa akaguquki. Nxa engakaphendulanga khonapho impendulo uyiphendulile ngoba ukunikile angikayibona ukayibona. Okumele ngikwazi ukuthi ngikholwe kuNkulunkulu ukuthi ngingakhuleka impendulo ayisimemele ngimtshela ukuthi anginike yiphi. Ala impendulo iyeqondileyo. Angathi mana kancane mina ngiyakholwa ukuthi umphendulile ungimisi ukuthi ufuna ukuninika ngesikhathi esifaneleyo. So Elijah wayengabona ukuthi uNkulunkulu usemphendulile ngoba umnika amandla okunqoba abaprofeti abaningi eyedwa, wamnika amandla okuveza ukuthi uNkulunkulu nguye kwathi kumhlatshelo. Wayevela athi ayimela futhi aye kumlimo athi uNkulunkulu nanga umuntu wamdala uJezebeli sengilandelele, wayeza mnika futhi impela ukuthi ungazihluphi ngiza kunqobela impilo. Beautiful. Khangela uma ngawuhamba ngemva kokuba ukudla laphana for 40 days esendleleni kuthi ukuthi wayefuna ukuthi abe khatshana lo Jezebeli kakhulu. Esesebhalwini usithi uNkulunkulu yimi ngedwa sengisele. Utshelwe mba. Kulezikhathi esibone ngani bonke abantu bayakwenza lokho, kumbe sibone ngani yimi ngedwa lapha labantu bonke benza okubi. uNkulunkulu uthi ngilabanengi Elijah abangazange bakhothame kubhali ngezindlela waye esigcine sokuthi akhulumisa loNkulunkulu yena useziqathanisa labanye abantu. Thina kudinga ukuthi siziqathanise labanye abantu ngoba uchilo lapha ukuthi indlela zama sondlela zami. So nxa kuyikuthi ngimethemba uNkulunkulu kangime laye kungakhathalekile ukuthi eceleni kwenzakalani. uElijah kumele ukuthi akwenze ukuthi uNkulunkulu njengoba ethuluma ndo sokunohlupho lapha. Right, uNkulunkulu wayezampha icebo. So thina esikhathini esiningi siqala sidinge ezethu indlela. Waqala wabalekisa umzimba wakhe wazenzela akwenzayo wakhuluma loNkulunkulu ekucineni. Kanti kumele uthatha khuluma loNkulunkulu khona lapho. Kakhulu isihlobo esithandekayo uJehova uNkulunkulu uyobusayo indlela zakhe asizwe indlela. Kaningi sithatha uNkulunkulu senza ngani lidlozi kundofa. Into kundofa kuthiwa kufitshane. Kudla into ezingela sawudo. So niyabuka ufeed kunika khona kwa
ukuze kukunika imali kulento omele uze but uNkulunkulu uthi indlela zami ayisizi indlela zenu angiphenduli ngendlela lelicabanga ngayo so Elijah wayelindlela yakhe ayicabanga ukuthi uJehova umphendula ngalindlela umele enze nxa engasaphendulanga njalo kayisikho and sizabona ekucineni kwakho uNkulunkulu wayelecebo elikhulu ngoElijah ayikho into yaphelele la kodwa agcine sesekhaya sike sikhangele indaba lapho imithandazo mandlo kwesinye isikhathi ekhenya ngane ayiphendulwa you know uMateyu ngu7 ungabala uMateyu ngu7 ivesi ngu7 lo Johane waqala ngu5 ivesi ngu14 uthi lapha uMateyu verse 7 yeah celani lizaphiwa dingani lizafumana qoqodani lizavulelwa yes uJohane waqala ngu5 verse ngu14 ethi uma sicela iloba kuyini ngentando yakhe uza kwenza njani uza kusenzela sizwisisani ngalezi zithembiso sihloko zakhe kutshoni lapho kutsho ukuthi uNkulunkulu ngonjani uNkulunkulu uthembekile njalo futhi akula mntana zangawuphendulile right ngiyabuyela egameni lana maforo lababukela balayela ukuthi umlimu akula mntana zangawuzwayo ngoba uthi futhi wesa indlebe emafinyezwanga kunjani ukuzwa umthandazo yabantu abacelayo so nxa isicela ndiza kuphiwa isiqiniselo sokuthi nxa ucela uyanikezwa kwenye indawo uthi nxa oyihlo abasemhlabeni lingacela inhlanzi banganiki inyoka lisho ukuthi mina ngona nganika into engayisiyo indaba ekhulunywa ukuthi thina sisilela ukukholwa ukuthi sengicele usezwile sengihle ngibonga ngiyakwazi ukuthi ngubaba othi ngikhulume laye uyangizwa so indaba yomthandazo ukuthi akawuphendula okungaphendulekiyo yikukholwa kwethu yena uyabephendula uNkulunkulu kudinga ukukholwa lokubona ukuthi uphendule ngayiphi indlela ngikwamukele ngendlela yakhe sikwamukele mandlo mina ngizwisisa lapha ukuthi ngendlela okufakwe ngayo ukuthi kubonakala sengazathi umthandazo kanjani kawuphendulwanga ngithola kulentando kaNkulunkulu lentando yami intando yami nxa ingagobela intando kaNkulunkulu kuthi ukuthi konke engikucelayo kuzayenzakala ngibona kulenkinga enkulu yokubana kwezinye izikhathi lapho sisithi thina akuphendulwanga intando yethu yebe ingayenzakalanga kukanti nga uNkulunkulu besimthemba njengalokhu okwendinyana yethu yokwaziwa ngekhanda sizwisisa ukuthi wazi isiphetho kwasekuqaleni so kuthi ukuthi ekuphenduleni kwakhe ubona okukulungeleyo maforo ukuthi engxenye wena ubucela iWonder Fit kanti yena ukufunela iGD6 so lakathesi wena suzabona angathi kakuphendula kanti uNkulunkulu ulomcabango omkhulu lombono omkhulu wena kuwe okungabonakalanga kakhulu alokho sike sayikhuluma ekaElijah isungikhumbuzo yena ulokho ecabanga eduze ukuthi inkinga zala uNkulunkulu khale sikhuluma kanje uElijah sesikise kunjani so uNkulunkulu amacebo amanye amangalisayo so uma singathobela indinyana yethu bisithi sethembe uNkulunkulu izikhathi zonke sibe sesithulula okusenhlizweni zethu kubani kuye liyakhumbula indaba kaHana Hana wahlala ekhuleka kungane kaphendula kakhulu uSarah loAbraham bahlala 25 years actually babele 75 years uAbraham wasekhuleka for 25 years akuthi ukuthi lapha hayi kuthi 75 yikho athenjiswa khona but impilo yakhe yonke wayekhulekela ingane ingabuyi so maybe wakhuleka for over 50 years ekhulekela umntwana so kwesinye isikhathi kukhanya ngani awuphendulwanga kalokho siyilethele indlela yethu wena ufuna khonapho angithi be yes okunye mhlawumbe ukusikhathazayo ukuthi asizinike isikhathi sokuthi silalele alright sibuya sile enqwaba yezicelo siswele isikhathi sokuthi sike sithule simbone uNkulunkulu ephendula uNkulunkulu isikhathi uyaphendula mina lokhu ngigijima ngisiyacela into uNkulunkulu okudala waphendula ngiphi umzekeliso sithi ngicela imali kuNkulunkulu uNkulunkulu avimba imkhuhlane umnyaka uyephela ngingazange umntwana esibhedlela ngazange ngiye esibhedlela umthandazo kimi uphendula ngoba uNkulunkulu kafaka imali esandleni ukanti uNkulunkulu uvimba izinto ezizafuna imali ezizayiqeda umnyaka waziwaphela imali ingaphumanga so mina lokhu ngiphethe ngapha ngithi uNkulunkulu kaphendula ngathi uNkulunkulu uphendule ngoJanuary
ngoJanuary wavala imikhuhlane wakunika amandla hambe sebenza imali nje right yes utasebenza andive right kulezi xwayiso lapha Mandlo sixwayiswani lapha iBhayibheli kulesixwayiso elisinikeza zona ukuthi ikakhulu nxa silohlupho lolo ungazwisisi ukuthi uNkulunkulu akaphendulanga khona ixwayiso bani sizinikezwayo sihloko yes uThixo laphana uveze uthina kuMateyu 6:10 laphana right verse 10 uthi dingani intando kaNkulunkulu hatshi eyenu right umlimi utaphendule kumele ngithi intando yakhe kayenziwe njengoJesu ekhuleka ningakhuleke into yami intando ungabe yami intando ngeyomuntu ayila lihlo elibona ikusasa but intando kaNkulunkulu onguyodala mina uyakwazi okungifaneleyo okuza ngenza futhi ngibe inceke yakhe emkhonzayo ngoba kunye ngicela kuza ngimonyule kukholweni kumele anginike okuyangishiya ngingumntanakhe so intando kaMlimi nxa ngikhuleka ningayichipha nje yiyo mele yenziwe ukuze ngale ngumntanakhe right intando kaNkulunkulu bese sikhangela futhi ukuthi okunye esikutholayo laphana ukuthi sifuqwa yini ekuceleni hey madoda kwezinye izikhathi siyabe sile into ezingalunganga esizikhangeleleyo sicela sifuna ukuthi abaye bakhawule ukuthi ngibonakale mina uNkulunkulu sengazithulela khonapho futhi okunye sinanzelela ukuthi nxa sicela nxa ungathethelela abanye uNkulunkulu kezwa imthandazo la nxa futhi kulezono esizifihlileyo esizaziyo imthandazo yethu singangaphendulwa ngendlela esifuna ngayo kakhulu yes njalo kunye kudinga ukuthi sibe lokukholwa kuye right ngoba ukukholwa kuyikho okusixhumanisa loNkulunkulu ngoba ithi aluba singelakukholwa singeke simthokozise uThixo so ukukholwa yikho okuthatha intando kaMlimi kusixhumanise lentando kaMlimi kwenza ukuthi nxa sengikhuleka angisakhuleki ngiziphakamisa angisakhuleki ngikhangela abanye njengomfarisi lwana owathi mina ngingcono kulalo angiziqakisi ngiyangokuzithoba ngimethemba ngilokukholwa kuye ukuthi lokho engikucelayo uzangenzela kakhulu siyabonga bakithi sithethelelane angithi phela sihlale entandweni kaNkulunkulu sikhuleke singaphezi kunenge okuza kusisiza ukuthi uyazi umpikitshe silawo ngoNkulunkulu uqhakathekile uthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu onjani yazi nxa ulomngane wakho nxa umzwisisa uyabakwazi angaphuza ukwenza ulutho kodwa ukwazi ukuthi hayi uzakwenza lokho kumbe yaza nzondo ukuthi kakadobhangi ifoni yami lapho ngiyakwazi ukuthi hayi kufuna ukuthi ubhizi uzamphendula anyway impendulo is sure so simele simzwisise sibe mazi uJehova okunye njalo kasingayekeli ukukhonza ngoba sibona ngathi imthandazo yethu kayiphendula right silomzekeliso omuhle kakhulu eBhayibhelini nxa sisiya ku2 Samuel ngo12 iverse lingeli ka22 kusiya ku23 uDavid lapha ekhulekela ukuthi umfana asile lo wayemzele lo Bathsheba sinanzelela ukuthi wazila ukudla wakhuleka uthe abadala umfana esefile besaba lokumtshela kodwa kuthiwa wavuka wadla wenza izinto zonke ezingajayelekanga emuntwini ophakathi kwesimo sona leso lathi ukukhonza kasingayekeli balaleli lababukeli lanxa kungakhanya ngathi imthandazo yethu kayiphendulwanga kasihlaleni siqhumile kuNkulunkulu yikho kusilungeleyo kakhulu asibende ubudlelwano sihlobo ezithandekayo lo msindisi wethu sibe mazi siyabonga ukwabelwa lokho Mandlo yazi nxa ulobudlelwano simazi sikholwa kuba lezimanga ezenzakalayo lendlela esizwisisa ngayo ilo mahluko njalo okunye umlobi akusixwayisa ngakho ukuthi singamboni njengoNkulunkulu okhatshana ngoba singambona njengoNkulunkulu okhatshana ukukholwa kwethu kuzadeda kasimboni njengoNkulunkulu oseduze ngoba ngabakhatshana sizada ukuthi kezwanga kodwa angabaseduze ngezindlela ukuthi ngikhulumisana laye izikhathi njani zonke ngesengakhile ubudlelwano laye obubambekayo right siyabonga sibe niseduzane kangaka abafundi bathi bephila lo Jesu nxa kulento eyabamangazayo indlela ayikhuleka ngayo kuthiwa uJesu
wayethi nxa ekhuleka so wawubona ukuthi umuntu lo ulenkambo yamazi lo akhulumisana naye. Abafundi babejayele abafarisi ababhali lamasathi indlela ababekhuleka ngayo kutemelezwa kuphindwa kungazwakali ukuthi kuyini umthandazo ucine usuphonga kuba ngumkhuba nje. So ngolunye usuku bamlalela uJesu ekhuleka basebemlanda bathi Jesu sifundise ukukhuleka. Sifundise ukukhuleka. Angazi mhlobo wami ukuthi mina lawe siyakufuna yini khona lokho ukuthi sike sifundiswe ukwenza njani ukukhuleka. Kuthiwa uJesu wasebafundisa ukukhuleka esithi ngumthandazo wenkosi. Kumbe singakhangela amavesi amabili la. uLuka ngu11 ivesi ngu2 usiya ku4 laphana. uLuka ngu11 verse 2 to 4. Wathi kubo, nxa likhuleka alibokuthi Baba kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze. Siphe ukudla kwethu kwansuku zonke usuku ngosuku. Sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela bonke abasonelayo. Njalo ungasingenisi ekulingweni. Yeah. Ungayithola futhi mbukele kuMateyu ngo6 verse 5 lofu kusiya ku15. Kulawo esesiwabalile mfundiso bani kuyini esingakufunda lapha mfundiso wami ikakhulu sikhanyele imodel prayer uthi lathi kade singakhuleka sithini anti wasinikeza umzekeliso lo kuyini esikufundayo kukhona lokho ngeziqa Siyabonga balalela abukeli uThixo lapha ngoJesu efundisa abafundi usinika ukunanzelela ukuthi umuntu nxa ekhuleka kumele amukele ukuthi lobudlelwano loNkulunkulu. Alright. Nxa usithi baba uveza ukuthi ngiyazazi ngingumntwana ngikhuluma lomdali ongubaba. So kumele ngimfake eoffice nxa ngikhuluma laye ukuthi ngithi baba wethu. Kuhle ke ukuthi sikuthathe sikwazi nxa sikhuluma uNkulunkulu ungubaba kasoso wethu asilingani. Ngiyamfaka esitulweni sakhe ngenhlonipho bese ngikhuluma ke konke engakufuna ukwenza ngiqale ngamfaka endaweni yakhe athi baba wethu ulandele sithena igama lakho malidunyiswe ikwazi ukuthi ulobungcwele unguThixo ongcwele ngiveza ukuthi ngikhuluma laye ngobungcwele bakhe ngokuba ngubaba wakhe bese ngizehlisa ke mina ngibe ngumntwana. So ngibona umzekeliso omuhle ukuthi angisoze ngikhulume noNkulunkulu sengani ngikhuluma lomuntu endingana naye kumbe njengomfana nje wenkomo kodwa kumele abe nguNkulunkulu ongubaba ongcwele lenhlonipho ngimfaka endaweni yakhe kuza ngenza nxa ngikhuluma izinto ezizothileyo njalo ngiaddressa ubaba onguye ngumdali. Buso wakho mawuze uzwisisani lapha manje? Ngizwisisa lapha ukulangazelela ukuza kukaJesu lokubana uJesu ahlale phakathi kwethu ngesiqu sikamoya oyingcwele. Bese nanze uthi nxa eqhubeka ebeseveza lokuthi intando yakhe kayenziwe ukuthi uNkulunkulu uyakwazi okungcono ngezimpilo zethu nxa simethemba kukho konke okusehlelayo kasisoze sitholakale sesithuka uNkulunkulu kumbe sesichiya okokukhonza ngoba lokho ebesikukhulekela kungenzakalanga ngoba sizwisisa ukuthi intando yakhe yiyo enhle kakhulu futhi njalo yesifaneleyo ngazo zonke izikhathi. Okunye nje ebobe kuthintwe futhi njalo ukuthi siphe ukudla kwethu okosuku ngosuku. Asikhulekeli ikusasa sikhulekela inamuhla. Right. Siphila wangazathi namuhla lilanga lethu lokugcina. uNkulunkulu uzasinika ukudla physically and spiritual. Okwakomoya lokwenyama uNkulunkulu nguye osinikayo. Kakhulu. Liwena ngwenya lapha namdala wami wena ohluphana lento zokuthethelela la. Uthi yena lapha sithethelele iziphambeko zethu. Ufundani khona lapha ukusincedisa nje ikakhulu nxa sikhuleka indaba le yokuthethelela lokungathunganyelwa ebulungeni. Kuyasikhumbuza ukuthi silomlando wokuthi sithethelele lathi. Right. Ngoba kuhle kufake kube ngani ngomgomo ukuthi ukuze angithethelele kumele ukuthi ngoba ngithi sithethelele njengoba lathi ukuthi uma sengifika khona ngizathi khwimilili ngicabanga ukuthi ukhona mhlawumbe umaforo angiphambanisa khona engamthethelanga khona sokuza kwenza ukuthi ngimthele ngoba
kusivezela ubani ukuthi akula sono esizangena ezulwini asesingena ezulwini singathethelelwanga so ukuthi ngithethelelwe mina ukuthi lami ngibona ukuthi ngiyabathethelela abanye so kuyasikhumbuza sonke isikhathi nxa ngikhule ukuthi kenje ngizihlola ukuthi ukhona yini engamthethelelanga kakhulu yes angasithungamele bulingweni ngoba umbuso ngowakho mfundisi nxa usiya lapha izikhulumo zabhala ngo-29 verse 11 yes iyaveza uNkulunkulu ungcwele right nguye ngumdali so ukunqoba lobukhosi ngobakhe umhlaba lezulu konke ngokwakhe lombuso konke ngokwakhe so uphakeme nguye obusayo so nxa kuthiwa umbuso ngowakhe ubusa emhlabeni nasezulwini ngoba unto zonke ngezakhe so nxa ngikhuleka ngiyamutsha uNkulunkulu kuye sengicina ukuthi inkosi okwenza ngikhuleke ukuthi engihleli khona uyabusa right lami ngiyisidalwa lapho khona uyabusa so konke ngokwakho njengenceku yakho ngiza kuwe ngizehlisa yiko ngimfaka ukuthi umbuso ngwakhe so babukela abalaleli izihlobo zami siyalikhuthaza nxa singalandela konke lokho sikwenze insuku zonke iqiniso elikhona amaKristu amanengi achitha amathuba emthandazweni bayakholwa ukuthi lamandla ukuthi into lamandla kangaka indawo singayinikezi ithuba sikhulumisane loJehova sithole amandla sibale lezwi lakhe ke sikhangele ukuloba kukaDaniel lapha ngomthandazo indaba yokudumisa ukucela intethelelo lezicelo zethu lokubonga kulandelane ngaleyo ndlela uma siyakhuleka uyazi kwesinye isikhathi nxa uphila lo muntu utshona ungocelayo kuphela indlela yokukhulumisana lo muntu imele ibe njani indlela yokukhulumisana akumelanga ukuthi ngihle ngithathele khonapho kutshoyo umulo mngane usuku zonke nxa usiya kuye uzocela kuyafika usuku awuzathe kubona ukhatshana avala umnyango akhiye atshela abantwana ukuthi lithi kangikho ngoba ungusiphatheleni uhlala ucela kanti ubudlelwano abumelanga ukuthi bube mbokucela ukucela kakube sekucineni nxa kuthe kwabakhona kodwa ubudlelwano kakukhulunyiswane labelane impilo zenu mhlawumbe lihlangana lakho empilweni okuhle lokubi uma kulethe kwaba lokucela akube khona kodwa kangingazakali ngokuthi lwana ngumacela kodwa kangibakho ubudlelwano bami ekuthini ngimazi umngani wami abengaze sisabelane okuhle lokubi kuyanceda ukuthi ubudlelwano buhlakuleleke bukhule kuthi namhlanje ngicela ngonxa bakhekile ubudlelwano umngani wami uyangisiza ukungezelela khonapho kungahlala ubudlelwano buyakhelwe kuceleni mzwana ngingela ndingeko kuthi ukuthi lobo budlelwano kambudingi so nxa ndizwa kahle lithi lina uNkulunkulu kasoblessa wethu la hayi amablessa ukatshona ucela ukubusisa phela kukunike njenganikanga akusela budlelwane kanjalo uJehova uJesu ikwaye kufundisa ukuthi hayi asikhulekeni ngalindlela asesikhangele ku chapter 9 uDaniel lapha uverse ngu4 sike sikhangele indlela akhuleka ngayo khangela uverse 4 lo 5 nje kuphela ngakhuleka kuThixo uNkulunkulu wami ngafakaza ngathi Onkosi uNkulunkulu omkhulu owesabekayo ogcina isivumelwano sakhe sothando lalabo bonke abamthandayo abagcina imilayo yakhe senzile isono njalo senza okubi sisuke saxhwala sahlamuka sayifulathela imilayo yakho kanye lemithetho yakho right uDaniel le singabala sesefika kuverse ngu19 chapter 4 verse ngu19 kodwa nzaloyisa ukuthi sikwenze ngalindlela sike sikukhangele umthandazo kaDaniel owakuqala sike sikhangele uqala nxa iqalisa ngale uqala ngokudumisa uJehova yes kuyini esikuthola esingakufundisa esingancedisana khona ukuthi mina lawe nxa sikhuleka sitshoni mfundisi Dube nxa sithi dumisa uJehova uDaniel usinika isibonelo esihle lapho ukuthi uyamkhuluma amveza uNkulunkulu ngubani uthi thina nxa sikhuleka singakhohlwa ukuthi silomhlengi wethu kumele simfake ndawo ukuthi ungumhlengi silomsindisi onguye futhi umduduzi
kumele sihaye lokho asenzele khona esiphambanweni uKristu Jesu sikutsho ngoba kuyindlela ngesilungu to reciprocate ukuvuma ukuthi uNkulunkulu nginje so ngingumKristu ngenxa yakho Jesu Kristu so kangimfaka endaweni yakho ukuthi ungumhlengi ungumelaphi ungumalusi olungileyo owokuqala ukugcina alpha and omega ngenze njalo ingqondo yami yabutheka ikhangele kuye lesithe singusathane kasilamandla nxa sengimfaka endaweni yakhe sengikhuluma naye selilalele so kuzaba nxa sensiyakhuluma okuningi ukucela nomboko wami ngemva kodwa ngimfakile ngamveza ukuthi ungubani kimi ngilobudlelwano usathane kasangeni ngoba mina sengifaka ukuthi mina ngimaziyo ungumelusi umhlengi wami ungumduduzi unguye umsunguli lomphetho wempilo yami kakhulu so leyo kuhaya yavuma yini emphakathini umfundisi ukuthi uqalise ukuhaya nxa sikucelile ukuthi sivulele ngomthandazo ngiyakuzwa mafuthi Daniel lapha sikhuluma ngoDaniel wayeyedwa la so indaba yokuhaya ngeyami loNkulunkulu emphakathini phela ngicela ukuthi ngikhulekele ingxenyeni yabantu bonke labo nxa sengichitha isikhathi senze ngikhuluma ngingakukhuluma ngekhaya ukuthi ngiyabenzela isikhathi sokukhuleka ngekhaya so nxa uwedwa sizafunda lapho ukuthi indaba yokukhuleka individually ilamandla kulapho engimfaka endaweni yakhe uNkulunkulu nxa ngisemphakathini ngingatsho ukuthi uNkulunkulu umdali wethu ngingakhuluma into ezineke kodwa ngimfakile la futhi ngamhaya ngokuthi ungumdali sengaqhubeka ngicela lokho kuthiwa ngikucele nxa mphakathi kwabanengi kakhulu siyabonga amandloli nelonayo kakhulu indaba yokuvuma iziphambeko lezi uthiwa sivumeni angithi phela iziphambeko zisicele intethelelo I think lo mfundisi eyithintile iyavuma yini emphakathini ubususichasisela ukuthi sitshoni nxa sikhuluma ngendaba yokuvuma emphakathini kulokunye esingeke sakukhuluma kulokunye esingeke sakushare ngitsho labangani bethu okudinga mina loNkulunkulu sinanzelela ukuthi lapha nxa sivuma kasiyenzi lokhane esikujayelele ukuthi sithi thina uNkulunkulu sicela usithethelele zonke izono zethu esizenzileyo siziqamba njengokuba uyazi ngimangele lapha nxa uDaniel esithi sixhwalile kunzima ukuthi ukhuluma into enjalo ukuthi labantu bakho kasibalaleli lapho siyabe sivula inhliziyo yethu lokho esizazi siyikho khona ukuthi mlimu okwachumi sidlile kumbe ngidlile kumbe laphana kangihambanga kuhle khona lokho kusenza futhi ukuthi simncenge uNkulunkulu ukuthi asithethelele ngoba sinanzelela ukuthi ngaphandle kokubana asithethelele umthandazo wethu yiyo lana ephelela kuthiwa kuRufu ngiyake ngizwa abantu besithi kulabanye abalemthandazo ephelela khona imthandazo yethu singangabi lamandla nxa silezono esizaziyo balalela babukele esizifihlileyo esingazivumanga saziyekela sacela ukuthi uNkulunkulu asithethelele uyazi ukuthi uyabunanzelela ukuthi uNkulunkulu amfanelanga uDaniel lapho wayekubona ukuthi ngalokhu esikwen individually aphinda vumele lo mphakathi lapha ehlala khona ukuthi khangela kathesi ngendlela incithakalo ekhona phakathi kwethu uNkulunkulu ngeke asizwe sibili kakhulu usidinga ukuthi sizehlise sibe right lo mlimo elder wami Ngwenya lapha kule ndaba yezicelo lokubonga sokusikhangelele kiyo nale ukuthi nansi indlela yokukhuleka sesidumisile samhaya savuma iziphambeko zethu sokungalandelayo ngingakafike khona phana kulokunye sikunanzela ukuthi umthandazo awulethu uNkulunkulu phansi kodwa umthandazo uyasiphakamisa thina usise kuNkulunkulu so nxa sisondela kuNkulunkulu yikho lapho sibona ukungapheleli kwethu yikho kumele ukuthi sinjani sivuma izono uma sesithe savuma izono kulezigaba lapho impilo ebamunyu khona mhlawumbe lapho silendingeko khona yikho lapho sokumele ukuthi sicele khona sesicela kuNkulunkulu kumbe sicela impilo kahle kumbe sicela abangane ukuthi ngicela unika abangane abaqotho kumbe sicela inotho kumbe imali ingcebo so yikho ke kumele anti ngubaba wethu thina nguye ophayo thina sizidala zakhe sesikhululekile ukuthi sicele iloba yini esiyifunayo kuNkulunkulu ngase sithe sakucela bese oloba uthi nxa sesithe sakhuleka
nxa sisukume emthandazweni kasihle sisukume njengomuntu osephiwe osephendulwe singathi siphume kuthandazeleni umuntu ogulayo sithi siphandle sithi lingachona ngezindlela sesithela amanzi kulokho besinjani ebesikucela so ngezindlela kudinga ukuthi sicele bese simbonga futhi uNkulunkulu sibonge sesikhangela ukuthi uNkulunkulu kuyini asenzele khona kulezibusiso uNkulunkulu asamukelise zona ngithi sesimbonga simdumisa ngalokho uNkulunkulu abe esiphe khona aluba kulento eqhakathekileyo emthandazweni kuyikubonga kakhulu kuyikubonga ugogo wayejala ukuthi ungadluse sesulela phansi njengenkukhu udinga ukuthi nxa sengithenga ngamukeliswa ngibuyele baba ngiyabonga ungiphendule kulokho ngoba singekela ukubonga uNkulunkulu indlela sabe singatshengiseli ukuthi siyamukela lokho uNkulunkulu asiphe khona kakhulu kusizukulwane lesi asibonye kuyadingakala ukuthi sike sibonye kanti vele sikhulekelani uma uNkulunkulu uyazi kuthiwa lingakabuya uNkulunkulu wazi konke that is omniscient wazi yonke into ungakaceli uyakwazi ukuthi ufuna manje kuyadingakala yini ukuthi ngiyekhuleka yena ekwazi kufuna ukuthi siphendule okunye kuyimbuzo kuba khona nje ngemthandazo uzibuza ukuthi uyakwazi manje sicelelani uStep to Christ uwayekhuluma lapha noNgwenya page 93 uthi nxa sikhuleka mina ngisondela kumlimi uNkulunkulu akabuyi phansi ngoba sengikhulekile mina ngiyaphakanyiswa imicabango lengqondo yami emkhumbule ikhangele kuye ngisondele kuye lokukholwa kwami kuyaphakama so lanxa esazi konke ukukhuleka kuyindingo ukuthi ngihlale ngisondele kuye ngoba ngumngane wami ngiyaxoxisana naye njengobaba wami so ukukhuleka ke kungenza ukuthi sixhumane ngihambisane laye ngazane laye bese ngisondela kuye so okunye futhi okwenza sikhuleke ukuthi kusisondeza kuye kusinika impilo yokungathandabuzi phakathi kwenhlupho esikuzo lokukholwa ukuthi nginje ngigulelwa ukhona khona kwenziwa ukuthi ngiyabe ngikhuleka nginje indlala ikhona ukhona uzanginika ngoba ngiyabe ngikhuleka so lanxa esazi konke nxa ngikhuleka kumele ngikwazi ukuthi ngiyakuye ngixhumana laye kube ngumntanakhe laye abe ngubaba wami okubambekayo njengoba sikhuluma ngomthandazo obambekayo umntwana uyakwazi ukuthi kuyadingakala ifees but yenelisa ukuba yacele futhi ngenzela ngithi yes ukucela uNkulunkulu esazi linyathelo lokukholwa ukuthi ngithi baba ngiyakwethemba angithi ukuthi uyalibala kodwa ngiyakwethemba udlelwano bona buyakheka bugxile ngoba ungathi lo mngane likhulumisane kanye ngomnyaka abukho ubungane lapha ufuna usuthi vele ayithi phela wena cela yithi cela kusobhiyo mandlo uyazi isikhathi esiningi thina siyakhuleka nxa imbizi ichwatha so kuyadingakala yini ukuthi sikhuleke nxa kukuhle nxa kumnandi emshadweni andalikaxabani lo mpofu lapha liyakhuleka yini kuyadingakala yini ukuthi sikhuleke nxa into zihamba kuhle ukukhuleka kumbe ngithi ngikhulekelani mandlo nxa kuhamba kuhle nxa kukuhle ngikhulekelani ngizwisisa ukuthi ukukhuleka yikuphefumula right ukuphefumula yinto okumele sihlale siyenza ngoba yikho kulempilo khona sizananzelela ukuthi uNkulunkulu siphila phakathi kwempikiswano enkulu kangaka simdinga ukudlula lokho esingakucabanga singakhangela khona lokho ukuthi siphakathi kwempiyona lenkulu simdinga kakhulu ngesizathu sokuthi kunengi okwenzakala okunye singakuboni ngamehlo bese sikhangela futhi lengilosi ingilosi ezingawanga ziyamdumisa uNkulunkulu zimbonge ukangakanani thina esonileyo indingeko esilawe inkulu kakhulu ukwedlula indingeko zethu esilazo kakhulu kaningi vele kwakhelwe ukuthi asabe singazwisisi sithizela lokho kulethwa ukuthi vele umkhuleko sikhulekelayo sekubekile ukuthi indingeko la ukuthi wena ucabanga ukuthi ngikhuleka ukuthi ngicele athe zanti ku right akudingeki ukuthi ngikhuleke ukanti kumele kube lobudlelwano sikhuleka kubani ngikhuleka ngilobani ngikhuleka ngapi you know ngwe
okokuqala vele sikhuleka kuNkulunkulu kubaba wethu. Right. Ukukhuleka ngilobani? Ngiyakhuleka ngingedwa, ngikhuleke ngilemuli, ngikhuleke mhlawumbe ngisebandleni. Kodwa kuzigaba zozintathu okuningi kakhulu ngingedwa. Ngoba ubungane ayisibo cooperative, asibo bokuhlanganyelwa. Ubungane abudingi ukuthi bukhukhunyezo ukuze bakhona. So ngilobungane lo nkulunkulu asila bungane, angithi asi kulabanye baqambileyo aba engingacabangela ukuthi balobungane kade vele kabukho. So ubungane bukimi lo nkulunkulu bungaba khona bugxile nxa sesithe sahlangana ke sesiyimuli so siba bukhulu. Alright. Yes, nxa sesilibandla ke sobusiba bukhulu kakhulu. Okusihluphayo ke thina ukuthi ubungane sifuna ukuthi siyebakhela sesechurch. Sifuna ukuthi kufana lo mntwana ulama studies ayekukhuleka mhlana weexam kukuya manje uthathena lo ngubani. Ukanti buyakhiwa ngibakha ngingedwa lo nkulunkulu bese mbusengela kwabanye. Kakhulu siyabonga. Simele sibe lobudle ikakhulu siyakhuthaza sihlobo zami asibe lamathuba sisodwa lo nkulunkulu uza kukhula. Sengikhulume laye uNkulunkulu. Yena uyakhuluma lami yini? Kuyavuma yini? Kuyalaleleka yini? Kulethuba into kumuzwa uyakhuluma yini uNkulunkulu? Kakhulu uNkulunkulu uyakhuluma. Balalela wabukeli. Umaforo uletha udaba lapho liqhakathekileyo. Ungabona sihlala sikhuleka siyithi umlimo singamuzwa kuyasilela. Ngoba nxa ngikhuleka ngikhuluma laye. Ngavula iBhayibheli embala nguye osekhuluma lami. Sike sakukhuluma kusifundo esidlulileyo. So uqhatha ukuthi uhlanganise ukukhuluma lo nkulunkulu la ekhuluma la ungakhuleki kuphela ungalibalelizwi. Ngoba leli lizwi leli lenza ukuthi ekukhulekeni okwenzayo akaphendule okunye futhi ngembhalo ebhaliweyo. Olisithi hayi nxa uzaphendula umbhalo uthi hayi uphendule kudala kathi awubona kubhaliwe la. So kuhle sikwazi ukuthi ngaqeda ukukhuleka ngibalilizwi ngeke ngihlale phansi ngimelele uThixo ngokukholwa ukuthi ngikhulume naye ngabali iBhayibheli ukukhuluma lami sengilindeni impendulo ngokukholwa iyabuya. Kusileyo phela abantu abaningi nxa singakhuleka senjibilika ngithi awuzaphendula. Angila sikhathi sokuhlala ngilalele ukuthi uNkulunkulu uthini lami ukuze ngiyenze intando yakhe ukuze impendulo ize kimi ngisendleleni yakhe. Kakhulu. Okunye umthandazo vele umuwodwa awuphelelanga. Umthandazo umuntu uhambe lokubala ilizwi. Ukuhamba ndawonye. Kungenzakala ukuthi ngithi ngisukuma emthandazweni ngithi kahle ngibale ilizwi. Ingqondo yami ithi hamba kuncwadi kaJeremiah. uJeremiah ethi ngiyazi imicabango yami ngawe eyokuthi ngikunqobise ngingakunjani ngingakwehlulekisi. Ukanti nxa bengikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela ngilohlupho la. So uNkulunkulu abe sephendula ngombhalo engizawubala bese ngisimama ngithi uNkulunkulu kaphenduli. So asikhulumi lo bhali thina uyaphendula ulendlebe uyezwe. Kulezinto esiziqambileyo mandlo okuluhlupho kakhulu yithi kaningi kuphi lapha ngitsho khona ukuthi ukuthi funa ukuthi hayi nangikhuleka uNkulunkulu yazi already la khona ukuthi ngikhuleke yini isikhathi zonke okuluhlupho ebantwini kaningi. Engibona ngathi kuluhlupho ilona lolo ukuthi silalela njani uNkulunkulu. Right. Ngoba izikhathi eziningi siyaphila impilo engahambisani lo mthandazo. Ukuthi ngiqeda khuleka sengisukuma sesiyabukela amandiya ilanga lonke. Right. Sizwile lapha ukuthi uNkulunkulu wazwakala ngokulilizwe okupholilileyo. Minengi imsindo okumele siyithulise ezimpilweni zethu ukuze uNkulunkulu simuzwe ekhuluma lathi balalela ababukeli. Singakhuleka asiphileni impilo ezihambisana lo mthandazo ukuze simuzwe kuhle. Kakhulu asibeni lenkambo sihlobo zami kuqhakathekile indaba yokuthandaza izikhathi zonke. Mfundisi Dube kuyini ongasabela nxa sijula ngesifundo lesi esikutholayo nxa sifunda sijula? Ngibonga amazwi esiwanikwe esifundweni lapha aka Steps to Christ ebhalwa nguDade kaWhite ipage 102 uthi yena uma sicabanga sikhuluma kanengi ngoJesu sisekele ukukhuluma ngathi
kuthiwa khona ubukhona bakhe buhlala busiba khona nsuku zonke. Alright. So nxa sikhuleka yindlela yokuthi sidinga ukuba khona kukaNkulunkulu kithi. Ukuthi ngase ngisezinhlupheni ngenelisa uba lamandla okunqoba kumele abe khona. So ukukhuleka ukuthi ngisondele kuye abe khona phakathi kwami. So kudinga ukuthi sikhuleke ke kukuhle, sikhuleke kunzima, sikhuleke sithokozile, sikhuleke singathokozanga ngoba ubukhona bukaNkulunkulu kithi benza ukuthi ikusasa siyinqobe lanxa singafiki kuye ngoba yena nguyabethungamela. Bese mbonga futhi ukuthi uyasikhuthaza futhi ibhuku elifana nayo page 104 uthi yena kasiboneni ukuthi uNkulunkulu siyambonga ngoba konke akwenzayo kuvele kuyikuthi uthanda ukuthi sithole impilo. So ukubonga lakho siqeda ukukhuleka kusasibe lesiqiniseko sokumthemba njengoNkulunkulu wethu. Kakhulu Mandlo, ungabe ulawo awakho owatholileyo ukugcina la. Mina nginanzelela umuca wokucina lapha nothi masisondele phambi komdali wethu ngenjabulo enenhlonipho ngokubonga langezwi lengoma ukuthi kuyadingakala ngazo zonke izikhathi ukuthi singene emthandazweni obambekayo sikhulumisane lo nkulunkulu bese silinda sisenza okuyintando kaNkulunkulu impilo zethu lobudlelwano bethu loNkulunkulu kabusoze bufane nxa singakhuleka bese siqina ekwenzeni intando yakhe. Kakhulu ngwenya thuma zakho ugcina. Sinanzelele babukeli labalaleli ukuthi uNkulunkulu uyaphendula imthandazo. Nxa iphendula kulokuthile kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi nxa sisiya kuye sisiyakhuleka siziphatha njani. Esingathi kubiza ngesilungu sithi reverence, ukuzithoba. Ngiyanginanzelela ukuthi isikhathi sicina sifike kuthini uNkulunkulu simphathe njengosowethu ukuthi ngiyakhuleka ngibhodabhoda ngisiyale lale uNkulunkulu mkhulu ingilosi ziyawa ngobuso udinga inhlonipho ufana lomzali udinga ukuthi umntwana amhloniphe ukuze amphe lokho abe kucela. Lathi uNkulunkulu kasimpheni inhlonipho alayo bese phezu kwakho konke asibeni lokukholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu uyaphendula umthandazo. Kakhulu asikholweni. Isihlobo esithandekayo asilandelanga inganekwane zikaMvundla Ntelezi. Silo Jehova ophilayo ozwayo imthandazo. Asichitheni amathuba sikhulumisana laye simuzwe lathi sibale ilizwi sikhulumisane lo Jehova insuku zonke. Akula suku olulodwa lapho umKristu aphephe kulo engakhulekanga. Asibeni ngabantu bomthandazo. Siyakhuthaza ukuthi bandla lele amaKristu anlaleleyo babe ngamaKristu omthandazo. Mfundisi Dube sicela usise enkosini. Siyabonga asibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyadumisa siyabonga ukunikwa insilelani ngokukhuleka. Siphakathi kwakhe siyakhuleka sicela ukuthi baba usamukele nxa sesinikwe isifundo lizulu ngomoya engcwele bana ukukhuleka kuyikukhulumisana lawe, ukukhuleka kuyikusondela kuThixo, ukukhuleka kuyisiqiniselo sokukholwa lenkambo yesiKristu. Bana ngelathi kulesi sifundo usifundise ukukhuleka ngamunye wethu, ukukhuleka njengezimuli, ukukhuleka njengebandla, njengesizwe ukuze kusekucineni intando yakho yenziwe. Siyabonga senzele umusa isifundo lesi sichasise ngcono umuntu munye ngamunye ukucineni sitholakala sisindiswa ngoJesu. Siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.